Akusilo bubi ngile misebenzi. Angiyabonga nje nabathi lapha emhlanganweni sesicela Jogonia asivalele ngemthandazo. Wathi mina solo ngadalwa. Samangalo thina ukuthi kunomuntu lo ngaba proud ngekuthi solo wabeli kakazazi achumane nemdali. Akazazi thandaza. Wathi hawu. Wathi phela babusibongela nje lo mgwaqo le probase labatayo yendala. Wathi angithi ngeke lesikhuluma ngakho phela probase tawinwa nebeti imoto. Mina ngabonga nje ngimama rice la yilo ngoba vele umuntu kazawa aqina. Yabona ngikho kulento leyo bhuti ngithanda. Angokuchawula ngibonga nje lokhu ube indvodza bhuti yabona. Because angidvodza vele ngiyaphusha bhuti. Mina ngicazela ukuthi nje lokhu kuthiwa kubuyela abantwana esikolweni na udecide ukuthi nani ngoba songaka udecide kubuyela esikolweni. Nako nje lokumcoka. Yabo. And nami ngidakuchasa ngidakubambisa bhuti. Nabo utawukhona ukuthi uma ufuna icathulo ufune bobhange ngeke ulahle njengabhuti wami lomdzala. Ndawubonga nanyalo nje khona ngikuphathele kona lapha ya ngikuphathele ama brown cover ama plastic cover nama salothe kuthi ndawo bendvodza uphushe sitakubambisa uzucetha yabo ilandze la yasala khona ya uqinisile but lama brown cover ngicane songanika labanye abantwana cause ngibantwana abanye so nawo wena mina hayi ngithi ude njani ngoba phela ngithi phela sekuthi ukuthi ngidawasebenzisa mina sebangibongile. Hayi man Gedlembane nguva kanye sothini. Ngizo mina ebhuti ngidokudonate ama brown cover nama plastic cover ukuthi ubuyele esikoleni kahle nawe ube nale tindro njengalabanye abantwana. Abangibongile bhuti wami. Muthi bangibongile usho ukuthini? Like angisafunzi. Awusafunzi Gedlembane ngabe phela akavula ngisho liviki esikolweni. Awusafunzi kuvulwe liviki linye. Ngafunza 4 days mina kalama wandla wangibitha thishela assembly wathi nange lo mfundisi lesimvalisako namhla bekho kaphela soliviki vele. Bangakuvalelisa ufika? Yo, wendani wena? Noqoshelwa kufufutha mina. Hayi man Gedlembane. Ngifufutha yini lokuthiwa kopa ngokopa kanjani nifundza 4 days ngizengabhali ngisho ama test. Lalela angithi thina sesibadzala but sesiyayahlembile ukuthi lokuye kumoshane lapho khanze ukuthi sekushaya isikhathi sebreak wento umingayinga kuba yini. So besithi ngithi angisethe la kuqaleni. Bebathi nabathi baya ku-assembly. Awusafunzi nje wena? Awusafunze mina bhuti. Ish ngadlala ngemali yami ama plastic cover. Oh bhuti kunjalo nje hayi nami bengithi nje ngifuna kushaya. Bakuqoshela ini? Ufufutha bhuti lokuthi angibekisa angithi mina bengingayi le assembly kuyothandaza. Ish nabathi bayothandaza la bhuti ngiyele eclassini lena bese ke ngiyafufutha la khathe eclassini lokufufutha lokusesa lokuthi ngisiphi isikhaftini esiphethe into leti kahle la khathe isikhaftini sana salabantwana yebo yaphuthi phela lokho yathi ukuthi yaphuthi lokunyela kwantu abafundi baso sobani ngilokuthi na sexual is time for break ukhaze sona sonke imingayinga so lapha wena phuthi inkathi ngathi ngisebhizi ngisafufutha lokuthi lona uphethe ini lo munye uphethe ini yabona lo satesta hayi nelikhona ke ayikhwesha la ku wena uva ungena nje class ukuthi phona la kalama wadla bebangi bitanga njongozi cause ngisesisa kwenjongozi la bhuti lokuthi lo mthana lo phethe polon lo yake iRachel lo hayi lokho out ngiphatha yabona batha nje nabo rama hawo ngikuva nje uthi ngingena la classini ngime la mkhathini bese ngivula la makhala ngithi okay iRachel ilapha la desk nali ngamane bakushaya yes ngibe ngishwala ngihlanganisa ngathi ukuthi nakushaya ibreak ngase ngiyasetha it's okay unale wathi maqanza lapho kodeka lapha emvunda lo nomqanza desk it's okay yes izwa phela kushaka mina man bakhanza wena uvulela amakhala la classini ngathi stopha ngina kwebantwana wena lokhanze sikuto frya licanza kufrya licanza ngemafutha lokhanze seelvos lekonto yami kwayidide kodwa wadla amakhala ukhanze ukuthi kupheka elvos la khaya bathatha amafutha lawo bafaka esikaptinini bawabeka efrijini so ke la usensa wena uditshela ukuthi yini kanti lamafutha lawo semaphiza bafranga olicanza phazamisa kwangishaya lokho kwangishaya sijulujulu wena ngashaya round 10 nangithi alvos lapha yabo ngithase ngilikreye konza kwesushana nje kunelitamatisi nangithi ngiyakubuyisela ngiyajabha yabo ngithi sekuwa nje le lesikhaftini silika lesikhaftini lapha ngase
just skaftin la phasi Aka teacher lapho kuhlala lapha etole fasitele uyakubuka. uthisha mkhulu kwenteka from to pick it kwabe gijima yena umkhanza lapho ngisetha ngithi wathi yanza ngala sakhanza abe seshito sikhona umdzala vele ungacalela phansi abe seshito avula thatha indoda yakho njena ungakazi ubone bantwana lesikole abaningi thatha indoda yakho akuhlanganisa sathe konke hambe no hustle simpile hambe nobona sinlimani abe ngithatha apho omunye utishela lapho laba utishela bathi hawu nkosi yami mama la shimi kwami yakabala abantu abadzala shimi manje